uNkulunkulu akakulona kuphela uphumelele pastor nge-channel ila sipha khona amaphupho. Siyacela ukuthi be member iba umuntu onikelayo kwi-channel. Thokozela ukuthi musisa le number awube ukuthi nawo ungonikela kwi-channel. Sibheka ukuthi amaphupho nje ngijwayele inamba akayisebenzisa kusongo 9 ka 5 number ngoba nakhona umuntu onikelayo kwi-channel yabo. Akunakuthokozisa ukusisa le number knowing ukuthi you don't do anything to sustain the channel yabo. On WhatsApp from Monday to Friday, Saturday or 9 to 5 kuphela ungifonela khona. Balungile amen baba ngicela ukubuza ukuthi uyini uphupha unegazi esandleni sokunxele uphuphe negazi esandleni omunye ngaphupha nesandleni bese esandleni sokunxele omunye ngaphupha lesesandleni sokudla omunye angaphupha lisesandleni sonke igazi uyafana omunye ngathi similar yabo. So one isikhathi esiningi uma ngenze uphupha igazi kuwuphawu olubi uma lisesandleni ngoba lokhu kusho ukuthi empeleni ukhonyisa ukuthi-ke ulengele engozini. Ngakho-ke kumele ukhuleke kakhulu ukuze uyivimbe futhi uyinqande ukuthi ngakwehleli noma-ke omunye angasukuma aye kubantu abanamabhayinokhula bemhlolele bebothi ifuna ukudalwa ile ngozi bese yinqanda-ke. Number 2, ngokwesintu-ke uma kwenze uphupha igazi kuwuphawu olubi uma lisesandleni ngoba lokhu kungavela ngoba ukhonje ukuthi emndenini kunomuntu owashona emndenini ngengozi kepha azange livalwe inxeba futhi azange lowo muntu lo yahlanjulule. Ngakho-ke kumele nisukume ilungise isimo singaze sibeke umkhokha noma siphenduke umkhokha kube nabantu abahamba ngayo ingozi futhi ekhaya. Yebo asibheke kodwa number 3 kwesinye isikhathi uma uphupha igazi uphawu lomali sesandleni lo ngasho ukuthi-ke kungenzeka ukhona ukuthi-ke wake wachithikelwa yigazi lomuntu ngenxa yokuphuphuma kwesisu noma ngenxa yokuhushula isisu noma-ke wafelwa umuntu ngephutha wangahlambuluka wangahlanjululwa. Ngiyabona. Number 4 asibheke nje kanjena yenzeka uma uphupha igazi uphawu lomali sesandleni lusho ngenzeka wachitha igazi lomuntu noma umuntu obuchitha igazi lomuntu noma wachitha lomuntu noma wachitha igazi lomuntu and kumele uphenduke usindiswe ulahle izono ucele uxole nentethelo ngoba kwesisakezi lethi umuntu lifanele umuntu obenesandla vele yabona noma bekwazana noma inqumana seliyamfika ke yakho mli wagcina ungazange wena uhlambuluke ngalento wagcina ungazange uphenduke wagcina ungazange usindiswe leli gazi lalabantu lesesekhona ufuna kulahla izono ucele uxolo ucele inthethelelo. U-Isaiah 1:15 nalapho nelula isandla senu ngiyakufihla kini amehlo ami yebo lapho nenza imikhuleko eminingi angiyokuzwa izandla zenu zigcwele igazi. Kanti u-Isaiah 59:3 ngokuba izandla zenu zingcolile igazi nemilo yenu ububi izindebe zenu zomlomo zikhuluma amanga nezilimi zenu ziyenyenyeza okubi. Izikronika zokuqala chapter 28:3 kepha-ke wayesethi uNkulunkulu kimi awuyi kwakhela igama lami ngoba uyindoda yempi uchithile igazi.